салом дӯстон, имрӯз дар бораи моменти қувва суҳбат хоҳем кард. ва бо шумост Физонус. Хоб, моменти қувва дар ҳаёт дар куҷо дида мешавад? Масалан, яке аз мисолҳои чӣ гӯем ҳамарӯзина ин кушодани ва пӯшидани дар. Масалан, медонем ки аз таҷриба масалан маълум аст ки агар дастаи дар ин ҷо бошад, масалан мо дарро тела кунем ва баъдан дар дуюм ҳолат нисбат ба ҷое ки дар маҳкам аст, яъне дар ин ҷо мегӯянд шарнир дорад, ва аз мобайни дар масалан дарро пӯшем, камтар мушкилтар аст, ё ки кушоем. Хоб, ё ин ки дар чунин яъне одатан кӯдакон дар дабистонҳо ва дар назди хонаҳо, дар назди ҳавлиҳо чунин вай доранд, яъне чӣ мегӯем, качели мегӯем, бозӣ мекунанд ва ин низ яке аз истифодаҳои моменти қувва мебошад. Ё ин ки фарз кардем ки кушодани болт бо ягон ключ, ягон калид бошад. Ин низ медонем ки аз рӯи таҷриба, агар дастамонро дуртар гирем нисбат ба ҷое ки тоб мехӯрад, болт маҳкам аст, осонтар кушодан мумкин аст бо қувваи кам. Агар чӣ қадар наздик равем ба болт, ҳамон қадар қувваи зиёд лозим аст. Хоб, ва мисоли дигар ин канда гирифтани мех. Фарз кардем ки боз дастро мо чӣ қадар дур аз ҷои мех қапем, яъне аз дастаи малатҳо ки болға қапем, ҳамон қадар осон аст. Агар чӣ қадар наздик қапем, ҳамон қадар қувваи зиёд бояд сарф кард. Яъне ин аст якчанд мисолҳо, ки дар ҳаёти ҳамарӯзина дида мумкин аст. Хоб, моменти қувваро биёед фаҳмонем чӣ аст. Фарз кардем ки мо чунин як чӯб дорем, мегӯянд ки фашанг, ва дарозии ин чӯб гӯем L аст. Дарозии ин чӯб L аст ва ин чӯб аз як тарафаш бо мех гӯем, ё ин ки сахт карда шудааст ва чунон сахт карда шудааст ки яъне ки ин чӯб метавонад чӣ кор кунад, яъне тоб хӯрад. Хоб, метавонад ки ба ин самт чарх занад. Хоб, ана кун мо бо ягон қувваи F аз тарафи дигари аз чӯб чӣ кор мекунем, таъсир мекунем таҳти ягон кунҷи алфа. Ин кунҷи алфа ин байни худи ин чӯб аст, дарозии худи ин чӯб ва қуввае ки ба ин ҷисм, яъне ба чӯб таъсир мекунад. Хоб, пас аз ҳаёти ҳаррӯзина медонем ки агар як тарафи ҷисм маҳкам бошад ва ба қуввае ки ба ҷисм таъсир кунад, пас мо медонем ки ин ҷисм чӣ кор мекунад, гардиш мекунад, яъне ки тоб мехӯрад. Ва ин ҳолат аст, ин аст сабаби он ки ҷисм дорои чи аст, моменти қувва аст. Ва моменти қувваро мо бо ҳарфи М ишорат мекунем. М ва ин баробар аст ба ҳосили зарби қувва ва дарозии худи ҳамон чӯб, ё ки дарозии чӯб гуфтан хато аст. Чаро? Чунки одатан дарозии чӯб метавонад дигар шавад ва қувва метавонад аз дигар нуқтаҳо таъсир кунад. Дар ин ҷо хело эҳтиёт бояд шуд. Хоб, мебинем моменти қувва баробар аст ба ҳосили зарби қувва ва масофаи, ё ин ки нуқтае ки ҷисм, яъне қувва ба ҷисм таъсир мекунад ва нуқтаи чи тоб, ҷисм нисбат ба ин нуқта чӣ кор мекунад, гардиш мекунад, ки тоб мехӯрад. Яъне дар ин ҷо аз ин нуқта то ин нуқта яъне чи аст, дарозии худи чӯб аст. Пас мегирем L ва зарби синуси кунҷи алфа, яъне ин алфаро кадом кунҷ аст? Гуфтем ин кунҷи байни қувва ва ҳамон хатти росте ки ин нуқтаи таъсири қувваро бо нуқтае ки ҷисм гардиш мекунад нисбати он мепайвандад, ҳамон чи аст? Ҳамон кунҷ аст. Яъне ки мо метавонем чунин як хат кашем ва ин хатти рост чӣ кор мекунад? Нуқтае ки ҷисм, яъне қувва таъсир мекунад ба ҷисм ва нуқтае ки нисбати он ҷисм тоб мехӯрад, ин хат мекашем ва агар қувва чӣ кор мекунад ва кунҷ бошад, пас ин кунҷ мешавад ҳамон кунҷи алфа. Ба назар дорем ин кунҷи алфаро. Ин синуси алфа ҳамон кунҷ аст. Хоб, ин аст дӯстон, яъне чи? Моменти қувва. Инро мегӯем моменти қувва ва L-ро бошад, инро мегӯянд китфи қувва. Хоб, воҳиди ченаки
قوا میدونیم که چی است؟ نیوتن است. نیوتن. خب نیوتن باید واحد چنکی کتفی قوا باید در خاطر داریم که ما با متر میگیریم این رو، یعنی نیوتن رو با حرف N اشارت میکنیم، متر رو با حرف M. خب سینوس الفا این تنها رقم است، یعنی واحد ندارد. پس واحد چنکی مومنت قوا این میشود واحد چنکی قوا ضربی واحد چنکی کتفی قوا متر، یعنی نیوتن ضربی متر. پس نیوتن ضربی متر این میشود واحد چنکی مومنت قوا. این است دوستان مومنت قوا، یعنی چقدر اگر مومنت قوا زیاد باشد، یعنی M چقدر زیاد باشد، جسم همون قدر تیزتر یا که سختتر چکار میکند؟ تاب میخورد، گردش میکند. اگر مومنت قوا خرد باشد همون قدر چی؟ سست یا که آهسته تاب میخورد. خب بیاید یک مثال حل کنیم. فرض کنیم که چنین مثال داریم. خب قوایی که به جسم تاثیر میکنه 200 نیوتن است و تحت کنج 30 گرادوس و درازی این یعنی مسافه بین نقطه‌ای که قوا تاثیر میکنه تا جای گردش چند است؟ L است 150 سانتی متر. اما باید چکار کنیم؟ مومنت قوایی که حاصل میشه در این حالت یابیم. پس ما گفتیم که مومنت قوا برابر است با حاصل ضرب قوا ضرب درازی کتف قوا ضرب سینوسی کنج بین خط راستی که قوا را با همون گردش نقطه گردش کار میکنه پیاز میکنه سینوسی الفا. پس در اینجا F داده شده است 200 نیوتن. F ما 200 نیوتن است. خب L درازی کتف قوا این را نیز میتونید با حرف D اشاره کنید، فرق ندارد. خب L ما 150 سانتی متر است. در خاطر باید داشت که سانتی متر رو باید به متر برگردونیم. پس این میشه 1/5 متر، یعنی 1.5 متر میشه. خب اکنون در اینجا الفا داده شده است. پس سینوس 30 گرادوس یعنی سینوس الفا ما 30 گرادوس سینوس 30 گرادوس می شود که 1/2 یا اینکه این 0.5. پس همه این رو اگر اینجا بذاریم پس مومنت قوا چی می شود؟ خب M مومنت قوا برابر می شود با F گفتیم 200 نیوتن در اینجا میگذاریم 200 نیوتن. خب ضرب L 1/5 متر و ضرب باز 1/2 یا که 0.5. خب اگر این رو حساب کنیم 200 ضرب 1.5 این می شود 300 درست. خب 300/2 می شود که 150 نیوتن ضرب متر، یعنی که مومنت قوا این قوا برابر است به 150 نیوتن متر. و از مومنت قوا باید ذکر کرد که مومنت قوا این بزرگی وکتوری است و عادتا اصلا در اینجا ما قدر اهمیت نمیدیم خودی حاضر و تنها چی رو نشان دادن ضرور است؟ این رو نشان دادن ضرور است که این قوا جسم را و این سمت چکار میکند؟ تاب میخوراند، یعنی تاب میدهد. خب این است یعنی یک مثال عادی برای مومنت قوا. اکنون فرض کردیم که چنین مثال داریم. خب یعنی که این حالت از حالت پیشینه فرق دارد. خب در اینجا میبینیم که مومنت یعنی قوا خود قوا نسبت به همون خطی که یعنی اینجا نقطه گردش است نسبت به همون خطی که نقطه قوا یعنی قوایی که تاثیر میکند و نقطه گردش کنج بین اینها چی است؟ یعنی 90 گرادوس است. در اینجا الفا ما 90 گرادوس است. یعنی در این رسم داده نشده است ما باید این رو فهمیم. خب و بعدا ما چکار کنیم و باید اکنون ما مومنت قوایی که 100 نیوتن حاصل میکند یابیم. خب پس مومنت این قوا می شود M از روی فرمولا M برابر است با F ضرب L کتف قوا ضرب سینوسی الفا. خیلی که گفتم L این چی نیست؟ این درازه خودی چوب نیست. چون گفتم این L کتف قوا است، یعنی ما باید قوا را گیریم و با همون خطی که جسم تاب میخورد نسبت همون نقطه خط کشیم و این مسافه میشد مسافه یعنی کتف قوا. خب در اینجا F داده شده است. F ما 100 نیوتن F 100 نیوتن L باشد 100 سانتی متر و باید فراموش نکرد که سانتی متر رو با متر میگردنیم این میشود 1 متر
و سینوسی 90 گرادوس. سینوسی 90 گرادوس از روی جدول اگر بینیم این برابر است با 1. پس فرمولای ما همه این رو بینیم. پس فرمولای ما ساده تر می شود. این رو می توانیم نویسیم که F ضرب L یعنی ضرب 1 سینوسی الفا سینوسی 90 1 است. یعنی این برابر می شود با F ضرب L. یعنی که در حالت هایی که قوه پرپندیکولار تاثیر میکند نسبت به کتف یعنی مومنت قوه می شود F ضرب L. پس در اینجا این بزرگی رو بگذاریم. F ما 100 نیوتن. خب ضرب L ما 1 متر 1 متر. پس مومنت قوه می شود چند؟ مومنت قوه برابر می شود با 100 نیوتن تقسیم متر. 100 نیوتن تقسیم متر. بخشش 100 نیوتن ضرب متر. یعنی این است مومنت قوه که 100 نیوتن حاصل میکند. خب اکنون حالت دیگر می شود که فرض کردیم با جسم یک قوه نه یک چند قوه ها دو قوه که سه قوه تاثیر میکند. پس در این حالت مومنت عمومی که با جسم تاثیر میکند باید یافت. خب اکنون در این حالت ها ما چیکار میکنیم؟ در این حالت ها فرض کردیم که در اینجا چی داده شده است؟ F1 و F2. F1 پرپندیکولار است با همان خطی که چیکار میکند؟ نقطه گردش و خود قوه را پیوست میکند. در اینجا الفا چند است؟ 90 گرادوس است. یعنی از مثال پیشینه میدونیم که مومنت قوه یکم یعنی که این را اشارت کنیم با M1 برابر است با F1 ضرب L1 میگیریم. یعنی قوه F1 ضرب این درازی این را L1 میگیریم. سینوس الفا نیست. چرا؟ چون که در اینجا سینوس 90 گرادوس از مثال پیشینه میدونیم. سینوس 90 گرادوس چند است؟ 1 است. پس این ساده میشد با F ضرب L. خب یعنی مومنت قوه یکم برابر است با F1 ضرب L1. این را اگر حساب کنیم پس میشود M1 برابر است با F1 ما 100 ضرب 100 سانتی متر شدیم 1 متر است. پس میشود که 100 نیوتن ضرب متر. اکنون این ما باید سمت این مومنت ها رو به نظر گیریم. خب قوه F1 نسبت به این نقطه گردش جسم رو به کدام طرف تاب میدهد؟ اگر فرض کنیم که ما این قوه F2 رو به نظر نگیریم گویا که F2 نیست به جسم تاثیر نمیکند. پس جسم چیکار میکند؟ به طرف یعنی مقابلی یعنی که به سمت ساعت یا که مقابل ساعت چیکار میکنه؟ گردش ساعت حرکت میکنه. خب در این حالت اگر F2 رو به نظر نگیریم پس F1 این جسم رو به سمت گردش ساعت چیکار میکند؟ تاب میدهد. پس این رو میگیریم M1 این طرف. خب اکنون قوه F2 رو میبینیم دوستان. قوه F2 یعنی که مومنت قوه F2 این رو اشاره میکنیم با M2 برابر میشد به F2 ضرب L2 ضربی از سبب آنکه در اینجا F2 پرپندیکولار تاثیر نمیکند. پس در اینجا یعنی کنج خب در اینجا ما میگیریم که این کنج فرض کردیم که یگان الفا باشد. این کنج را همچون الفا گیریم. فرض کردیم که الفا برای سادگی 30 گرادوس باشد. خب در اینجا میگیریم پس سینوسی الفا. خب اکنون باید M2 رو حساب کنیم. یعنی مومنت قوه F2 رو حساب کنیم. پس M2 برابر میشد با F2 ما 200 نیوتن ضرب اکنون مسافه بین این قوه و نقطه گردش چند است؟ یعنی که این پورا درازی خودی چی میشد؟ درازی خودی این چوب میشد که با چند برابر است؟ با 2 متر برابر است. پس در اینجا میگذاریم 2 متر. L2 ما 2 متر میشد. پس 2 متر. خب ضربی سینوسی الفا. سینوسی 30 گرادوس چگونه که میدونیم سینوسی 30 گرادوس با چند برابر است؟ یعنی سینوسی 30 گرادوس برابر است با 1 تقسیم 2. خب اینجا میگذاریم 1 تقسیم 2. پس حاصل میکنیم 200 ضرب 2 400 400 تقسیم 2 300 400 تقسیم 2 200 نیوتن ضرب متر. پس قوه M2 سمت مومنت M2 رو باید یافت. خب سمت مومنت M2 رو چگونه می‌یابیم؟ رنگی مثل پیشینه F1 رو به نظر نمیگیریم. فکر میکنیم که تنها F2 به جسم تاثیر میکند. وقتی که تنها F2 به جسم تاثیر کند پس جسم چیکار میکند؟
ба кадом самт ҳаракат мекунад? Ба муқобили самти гардиши соат, яъне ба ин тараф. хоб пас ишора мекунем ин тараф муқобили самти гардиши соат мешавад чӣ? М-и 2. хоб анакунун ин дар ихтиёри мо аст. Як самтро мо мусбат мегирем, самти дигарро манфӣ мегирем. Фарз кардем ки муқобили гардиши соатро мо метавонем мусбат гирем ва самти гардиши соатро метавонем манфӣ гирем. Пас моменти қувваи умумӣ баробар мешавад ба аз сабаби он ки М-и 2 гуфтем самти муқобили гардиши соат мусбат мегирем, ин чӣ мешавад? М2 мо мусбат мешавад. Пас 200 ньютон, яъне М2 мусбат мешавад. хоб анакун М1 мо гуфтем чӣ аст? Манфӣ аст. Пас минуси М1. хоб яъне агар дар ин ҷо рақамҳоро гузорем, моменти умумӣ баробар мешавад 200 хоб минуси 100 ньютон. хоб ин баробар мешавад ба 100 ньютон зарби метр. Пас моменти умумӣ баробар аст ба 100 ньютон зарби метр. Яъне ки ба кадом самт? хоб ин чӣ маъно дорад? Пас ин маънои он дорад ки таҳти таъсири ин ду қувваҳо ҷисм ба кадом тараф акнун ҳаракат мекунад? Инро бояд фаҳмид. хоб вақте ки мо гуфтем муқобили гардиши соат мусбат мегирем, самти гардиши соат манфӣ, пас ҳисоб кардем, таҳлил кардем ки ҷавоби мо мусбат баромад. Яъне тарафи мусбат кадом самт аст? Самти муқобили гардиши соат. Пас дар натиҷаи таъсири ин ду қувваҳо ҷисм чӣ кор мекунад? Ба самти муқобили гардиши соат, яъне ки ба ин тараф чӣ кор мекунад? Ҳаракат мекунад. хоб ин аст дӯстон мавзӯи моменти қувва.